Blucha katiman na kaya put pigay ka ng melak mingmat bila utak malak mayapta uminga pakuya ka 25 mekanut katiman na kaktisluta katiman ya kalangoy na tutigut pakuya kalagan niyo mekanut una kakuya himayok kalaga to himayok President Aluki Kotierk Nunavut ngawik kunik kigatuyok hema apek ko hikakang matahuli katimayid mes ang nakak Kuyan na may tunga susi bla kuya kaya ka tisa katak tunga apek suta katak tunga maluki uya katak tunilo wala apek sunya lamiga ma amisulu ang itu kalau bilingual amalo inuktitut language of instruction takwa yiging mati government ko ato katanga ta bilingual instruction amalo Nunavut ngabiko titaram na yang okalimaktugi emailing asunguma inuktuk must be the language of instruction. So tako ajiging ibiutin mati. Kan ukawsari kay naron nakliyo solo tema titarasi matilugo ukarasupisi kalunatitu pimariung ito inuktitu kisiani teko iliniaktu kana ukarasupisi te emailing atilugo kuyan na may Sibauta. Matna President Kotierk Kuyan naming eksibauta naro aperim na kuyan naming atakwari isumagilugit inuin o kausingin atoklutik ilisay kataktun tana kayungak saktavon ikayak suktavon kauyi magatta o kautang autang mining kinatuin na inung nutoa o kausakang mariklunga kinatuin na tiya o kausang mga utang mini atoklo ni ilinera katakpan ilinera ng mini pivalang naksaw yun lang man amaro adjiging itangin ni o kausang ni ilinera kaneron naklon kasi ane manaw to ilinera to rinak isumagilugo akiw maninga ilitera ng islutiglo ni inoy o kausingin ni aturitera ng islutiglo ni titiraw sang min o kalmari o sang nang min o kausang min Asiano sangurik hatak tilugin kalunatitun tana piye valdianinga sakaya katangman ajiging ituk silak jamin kimaguyaw si mangman ilagyang nang mon ayaw tuyigun isumagilugo tamanin no navumi unong napango tilugin inuin ukaw sangaw taga nga inuin ukaw sering mago Teme man inuin ukaw singa ni tunga vekatyalo ta atok tauro ni ilisakti tauro ting. Kallo natin to ilinyang ming mata. Silak jome kallo natin atok tawang man. Ayokon neron natyak to nalo nang islo nilo. Akiw matyak si magpa ilinyang view iluani kanok piw sa kang nang mga tunga vekatyalo ni inuin ukaw singa ni. Inoy pekko singin nilitong nga vekatyarlo ni tako ilinero tiksain. Kinatuin na inuro ni tamane no navumi kanatami utoro ni. Inuktituro na terlo ni. Titiraron na terlo ni o karimaron na terlo ni. Kallo na tituro na terlo ni lo. Isuriti na yakto. Agla kawi matera yakto inunang mini. Kanatami utoro ng miniglo. Kauyi matyarlo ni atuni pisimayain na rilunigin. Kaya man nataw to kariyavon kisiani sivulak pamin pimariw gilutigo inoy o kausingan ni ilinyaron na kaya kang ningin ni. Taan na amigang manman na ilakung ma ilinyak to rineo iluan. Kaya na may iksibauta. Matna nesang nakap Kaya na may I have a document, I don't know if anybody has it too. It's the Inuktitut Language Arts, Language of Instruction Implementation, Department of Education Report.
In there, they go into the different models. We have the Hulot model, immersion model, dual model. There's 3 models. And in each of them, grades 10 to 12, in each of these models, it says that 50% should be able to speak Inuktitut and 50% English, like a bilingual, I guess, education system is what they're proposing. So I'm just wondering, I guess, what the president thinks of that, because that's a direction that the Department of Education would like to go in. And I'm really wondering also about, I guess, about the youth, because I feel like we've heard a lot of Kill Bill 25. We've heard a lot of reasons why NTI and some of the DEAs have provided us with their submissions. We've had a few submissions from regular, like just ordinary mothers, parents, who have said they don't like the bill for these reasons. And a lot of these were like the same letters that were different signature, but a lot of them were written the same way. And one thing that really, I guess what I really noticed, we're all in here talking about the youth. We're all in here talking about the future. But I haven't seen anything from the youth themselves independently. People say, oh, we talked to youth and they said this and they said that, but to actually hear from the youth, to hear what they think about some of these amendments that the department wants to put forward, some of the statements that NTI has put forward, it would be really interesting to get that perspective. And so I do feel that the voice of the youth themselves to say how they view all of this is missing. It's very important. I know and I understand why everybody is so passionate about this bill and the goals that we want to reach. But I feel like the biggest part of the picture is not really here. And I'm wondering if perhaps both parties can comment on my statement about what they feel, if they feel the same way that I do. Thank you. Ms. Alnakaka, you kind of posed a question. Your first question was regarding the models of instruction and the fact that all of them end up with that 50% Inuktitut in English in the grade 10 to 12 age level. So I'm going to let President Kotierk respond to that first. President Kotierk. Kuya naming iksibauta, kuya naming aperengman. Isumagidlugutan na kuting na sang ni ilineri kuting narunang iman Inuktitut ilisakta o kataksiman ni kuruting kalunatitu ilisimayarang naming mata kinatuin na nutara kurung kan udyang nang madlon ni igluring miutak sayaw gama ilaga tamaw nga nuktilaw simang maikarong no kitong nga kalunatitu nang iluting tamani kami kilami kurung tamani kalunatitu nasaw katang mata tamani ikarong ni kilami kalunatitu rilauto kalunatitu nang nakli isumaruging itiakta ilinak view iluani ilinak titaw laking ikarwa ko ti isumaru tiging itaka kisiyan atu takang ninga nakaw yumayunga suri Nunavut iluani titirak view iluani gavamao iluani namilupta in kaluna ukaw singa atuk taong nakpanguin ng matsuri te meman ukang itunga kaluna titu ilinak nirekang ningin ni
Kisiani ukaktunga Inuit ukausinga. Sangiyu titaw yareri. Sakkayak titaw runi atuk taw runi. Inuk titu ilinera upildak tuin nakpangilutu pinaswakusu iluani. Kisuriman iluitungman Inuit ukausinga. Kisurimat tia Inuit ukausinga na atolo ni ilinyak taw yun nangman. Teman na ukalua takpunga. Tukisinang na kuma. Kuyan naming iksibaw taw. Matna. Amalu mis ang nakaw apekko herilaw miya ila kaw hikarilaw miya nga uko makkuk ilinyartut ilaw titaw gaya kang ningitnik kaw hikarilaw mat taman nali kano kiyo jutigi yulo api humagiya kak pilun ni kano tamat tumamikanut President Kotierk. Kuyan naming iksibaw taw. Tana ko wagid lakat taka apek kutong man. Tamanin no kangaraw kag titlutan ni rin naw tilugo. No taka kurung min. Tayaw ngitoglon ni titirak simayangin. Uvan no nagsiudyo sa akaw mata. Inong min. Isumaruk toko. Inuit ukaw singa ni ilinakon na ko magaraslo ni ilinak veo iluani. Tayaman na tusak titaw kataktugon. At jiging ito nin. Isu magiluguro isu ilisi isu mario yugasi. Ilaku na suwin na gusi. Magkukto nito sa kanya kong magusi. Pive kakpusi. Isumario ka yugasi. Kisiya na kao yimayunga. Ajigin ito no katimayak to kataksi madlunga. Inu siliri na. Piliriariliranga tigon. Magkukton ukalarirangamin. Aksurong ng mingni. Inu ng mini. Tunga vekat kanya kong manakaslutin na runay gayukton. Inuit ukaw singatan na atalo nilo. Aksuaro kaya kataktun magkukto inuktituron na kung mararwaslutin. Inunang mong atuan na karamon. Agla ka na tarimami inuit nunangan ni. Kaut magkuktun inuit katsakatang mata. Teka ni Lucivulio yumayangin ni ukaw sa kakpaglutin. Teka ni inuit ukaw singan ni nilya kataksimay ni kung miyon. Pimariusuklutin. Te man tusaro akatangin na kayo na tana upirilo ang ita ka uvang ali tusa kataksiman ni kuramon. Tusa kataksiman lugidlo. Te man na magkuktun inuktituro maningin ni ane ang nang miluti ko mga katangin ni inuktituro ng itaka ngamin kawi maramon. Kuyan namin. Matna. Minister tumatuming at Tokyo tiya lang na ako. Miss ang nakaw o siya ako hakalok ng atamikanun minister makuktut ilinatulo ni ilagiyaw gaya kang nangita mikanut minister. Kuya namix about napikojak sa 25 titirak daw raw tinagusuli to sa raktok sa matilutan na gumyuni ilinyak tini to sa makatulong mayugo amaro Pingas luatay tusak bigilak sa tigo nung sibunik sa milinyakti amaro agvianilo kamanito ang milinyakti kano sa magayahang mga takwa at sakta nalago ngayon ni kasi nito kakanero tanda pa kajak sa 25 titirak sa mayo ilinyakti lo kaya katimayingit ilinyakti mi ilaka Kuya kataksuta, nirwa ako naktiulo ni takwa katimadjuti kaya nga miksano. Tana angit si Mayabot na malato na kuya si Mandonilo takwa representative for children and youth kuno. Tana angit ko Mayabot, tiga kaktit siya ako maluti wilin niya akti. Kaya namin si Bota. Matna. Mes ang nakak. Okay, apa na kau dah kata menjaga gitu, apa? Minister mo bilingual education mixano aplikay na ako magama. Ko tito kau ka kalimang na ki. Tu kisi humamuktaw. Kano isumagayaw mga Bill 25 proposes under clause 123 to change section 8 bracket 2 of the Inuit Languages Protection Act by adding the words in bracket and bilingual education. What precisely does
bilingual education mean? Because there are no definitions stated in either the Education Act or in the Inuit Language Protection Act. And do all entities have a common understanding, do you feel, of what your definition or whoever's definition means? Like, are we all on the same page? Thank you, Mr. Chairman. Matna. And just with clarification, you're referring to the minister's opening remarks? On which page you're on? Minister? Under Part 4 of the current act stipulates the bilingual education for first language learners and second language learners. I'll have to go, if you give me some time to refer to the actual part, Mr. Chairman, if you give me a few minutes. Matna? I guess we'll give you a few minutes, but Ms. Onakak, in the meantime, if you'd like to pose further questions, go ahead, Ms. Onakak. Just want to go back to a different topic for the president of NTI. And I'm going to refer to your letter on page 2. That you wrote to us on September 11, 2019. And you made a reference to the minister's reluctance to establish standards and a clear and transparent directives. So can you clarify what you mean by that statement? Thank you, Mr. Chairman. Matna? President Kotierk. Kuyana mi iksivauta tana naruna siyumatu naklunga tana pikuyak sak 25 kima godlutigun naruna kuyilang ima piyun nautigi yauyo ilin napturana mod katima yagaran piyun nautingin aurat jutingin miki gliya titaun naksauning inni isumario katagun nakluting isumagigaro agatigun Taanaru minister gi yawyong ilinnaaq tuliranarmun saqqiiqattaqluni maliktauyareeqartunin suurlu uuktuutigilugu qauyimatittiluni ilinneeriartung arraagu iluani imannatigi ullorno ilinneaqatauqattareaqartung nalunaittaarluniung taakkuari katimayirariaanguyun ilinneartulirinarmun Kauyi magame qassinu ullorno ilinneeriaqarmangata aaqiksuileriarlutin qanoq piuseqarniarmanga nunaringmine kauyi magame taanna teemanna uuktuutigituinnartara ajigiingittu saqqitauyunnarmata minister ajigiilertittinasugluni qanoq ilinneartauyu nunavu iluani pillugin kisiani nunari ajigiinginninginnun Taakwa nunaringmin ilinneartulirinarmun auratti katimayin aurattitte kannereaqarmata isumarsornersauruti taakwa tavataijutigivakka quyannamin iksivauta Matna? Minister, whatcha peqqutaulartumut kiugaarm tuuluarneruvit Ms. Arnako whatcha peqqohiarilaugangannut Minister Joannesi? Thank you, Mr. Chairman, and take the additional time to refer to the current Act, Part 4. It says Language of Instruction, Bilingual Education, 23(1). Every student shall be given a bilingual education, and the languages of instruction shall be Inuit language and either English or French, as determined by the District Education Authority, with respect to the schools under its jurisdiction. That's what bilingual education, it ensures that there's two language of instructions, Inuit language and or English, French. Ito kasi nakapagsigot ako yun namin. Matna? Ms. Arnako. Kuyanami, tukistawata. At yung ito pa ni
Government ko pigo masima yo amalo NTI ko pigo masima matanalo na niya tatana. I guess on language again, I want to just go back a little bit. Many times when you want to go into university and you want to further your course, you need to have English 30, 20, 10, if you want to go into different fields. And I'm wondering what kind of impact should the government decide to go with what NTI would like. What kind of impact is that going to have on those requirements, do you think? Thank you, Mr. Chairman. Ms. Alnicock, maybe if you could clarify your question a bit. You mentioned what NTI would like. Are you referring to the piece of legislation that they've provided, or maybe just clarify that, Ms. Alnicock? Thank you. Let me just read. I'm actually going for the President's opening comments. Our main concerns are threefold. Inuktitut must be the language of instruction in all grades and in all subject areas, and not just language arts. Inuit culture must form an equal part of the education system. So I'm wondering, is that going to have an impact if the focus isn't English? And I'm not saying it's right or wrong. I'm just wondering if it's going to have, what kind of an impact that will have on requirements later on I guess when they want to further their education. Will this have an impact, or maybe it won't? Thank you. I hope that clarifies it. And your question is a bit hypothetical, because I mean it's something that. But President Kotierk, I'll give you a chance to respond. Go ahead. Kuya nami iksawta ko vegi yakata na apekutigang ni. Isu magidlugo atu takalaking nato. Kano ato na kang na mga aperagavin. Piu me atu takalaking nato. Iman na isu magidlugo. Manaw yukun 2019 nguratilugo inuin isurit takataktu unungitun. Unong naksaw kataktun anitaw yun ilinarvik kutigun. Ilisaksikatangin ng mingno. Kinaw ng mini inuy ukaw singin nila atok panginingin. Kaw yung magata Nunavut iluan na aksurok tu unok tun. Inuin ilersimayuin na yun. Inusang mini kipisibiyum. Isu magikataktakari uva nga. Inuin nunaming ne. Ang raksimangit tutitu piluamon. Ilisariyaw katangisiman ni kumon, piluamon. Tavakin na tuwin na tiya silang jami inupan, silang jami piyun nautin, kinatuin na muturanga yun atukluri tunga vigilugin, kinatuin na inuyun na rekaktuwara upigusuglo ni kinaw ng mini. Kasi ani Nunavut iluan ni, inunit tinu upigusuro nektuaro kataktuon, taro kuta kataktuon. Teme man atu takak bigjoa kasugin na yaktaka inuy ukaw singin na atu kanila gutta inuy pikku singin ni tunga vekit kanila gutta unong naksa kaya isurit takataka ilira yaktun kinaw ng minakaw yung maruting ayungin ng miniglo nagukungin ng miniglo kaw yung maguti isurit titiya katakluti isurit tiya kakakang ngamilo aksuro karualo takalo na ukaw singa iligang nakturong man ayung ityalo ti sila tuksak ming mga akong nakayaktun. Kaya namin iksibawta. Minister, kiyo juti kakangit mga Nunavutong awik ko ni kigatwi yok akaw harani hak tangit tamikanot kiyo juti kakang na awit anita utang nakaklunigit idin natut watya tuharan ni harapta. Minister, join us here. Kaya namig siya ta tana inuktitut ilin niya ako tiksadok pala kaswak si man nakajabot. Ako ni pilira kasi majabot namaro tukusi umayaw da kayali tayo na 2039 muno pilira ka balangin na kaswak ko manitin ni ukang ito ko taman na ilin niya Bimmi inuktitulin niya kata jang itu. Mana ilin niya kata tu kalau kisahni pivis waktu. Tanah
Kimigup simayatin ni Tana turangan ako sa ngalak simayugot Tana ukaw sila ko ilinyak tayo so ukaw sa ngamin ayong ityak to ilang ipimata kisa nito ukaw sa ngakangit to ukaw sa ngani takwa ilisa kayo maglutigo turangan naksayo ni ilinya ako tiksadyo ko kaswak niyak tawut tunga bikatsyak ng mata ukaw sa mini kasi nito Tana hakan niya ko taktek ko asing ilinya ako tiksay ukaw sila ka ng mungang ito nasaw sila ka ng asing itamak ko inutitulok takpadya ko kaswak ko mga nang medyo ito kasi ni Tana ukaw sila ka ng sibudlo takak tawut namat siya ka hang matamay nila makubasin nila kula kulit makulu 12 mono tikilo Tana tunga bakatsya to akpataw ko sa mani asingin ni takwa ukaw sila kanit ko kaw di matsya to akpatik ilinyak tiyo tamak ko nang ikay tinig baro ni nasaw sa kanong ni asingin nilo kasi magakan na kung nakajang matatay daw tutabulik si Bota ako yun nami Matna, mesang nakak. Thank you, and I appreciate the responses. I'd like to go on to something else. Once again, I'm going to refer back to the letter that we got from the president of NTI on September 11th, and where it discusses Bill 25's proposed changes to language of instruction requirements, and they propose the development of a realistic timetable for the delivery of Inuktitut language of instruction based on the Department of Education's Inuit Employment Plan. So I wonder if the president can explain why she feels that that approach is more sensible and realistic than what the approach is in Bill 25 proposed legislation. Thank you. Matna, President Kotierk. Kuya namin iksibauta kuya namin Tana apekutigi kang ni. Kauyo matia kasi Nunavut ang ako tani ilako ngayok 23 ayok tuingin nakatigo Nunavut tunga vikuluta Inuit tumakutingilo. Tana aturak titaw yara kang linganin na runang ito 1993 may ang ako tawro simangman. Isu magikataktavon. Ukak simatillugi Tana na runa simatillugo 2039 ngurakpat mariglugin kanong inuktitusun iliseyin unong ningin mariglugin inuktitu isaktitaw kanong niyang kanong Tana 2039 akago nga naruna taw simang mga tukisiyun nangin natigo nakingak simang mga tukisiyang ngitavon naruna simatiyaraw pan kanong unok tigi yun ni inuktitugun naktuni iliseyik sanin agagon natarangame pekatang niyang mangata tukisinak tumildo kanok tigi kinaw yang may atong niyang mangata ilin niyak titakatakluti iliseyik saw niyak tuning Tana tunga vigil larigluti pang nauti Kauye madluta do pang nauta kagarawakto ni ilani ko adjiging itunon umaktitaw katangin ningin na kauye magarawakto ta kisiani tunga vigi yaga kalarik nga pang nauti kasinilo iliseyik sanin ilinakti katang niyang mga takwa mariglugin kangakun inuktito atortaw kanang niyang mga ilinarview iluanin narunar sityaron nang naksaw na sugilutigo o kakang maulang ministeriyaw yung Manago 450 nin iliseyi ni inuktito naktunin iliseyi ta kanrea kang mata. Te meman Tana ati sanga gyaraw lavon. Kanu ko unok tigi yuni 450 ni iliseyi sanin pinasung nerik panunavon. Kauyi magatakan na tarimami iliseyi kiksakataktun. Te may karati luro karisaw yakutigun. Piyumisautin ilinakto diri kuningakto iliseyik sane piyumisauti o katakto Nunavut silatano sanga bigjoatilo so silatano sanga ba Inuit iliseyu yun nang mayun ati iliseyu yumayun
qauyigiarlutigu nunaritsinni pangnautimi saqqititsilauqta suriyummin taannaru atoqlutigun narunaersiluta qanutigin inuktituurunnartumi quvvasinni mariglugi inuktituurunnartu iliseyi mariglugin maannaulirtorli uaruangoqquyigi qattartara arraaguni tallimanun ilinneeriareaqaqattarninginni iliseyiksaunassuktun sapernarumina sikautigio ilinnea tavva oqaqqaugama ullaang iqalungniiga yukluni tainnaru qauisarniuroortung kiglisiniartikkunnun naruneersisimalluting qanong taanna aurousaqarmanga iliseyiksiauniyartumi ilinneartitsina aaqigiakkannereaqarningani narunaqquuyigilaungitara oqalimaarlugu tukisittiaroortara ilinneartun qano ikayortaukannereaqarmangaan isumagiyauqqaareering maannauyorli aurousaqaqquuyingmata iqqanaiyartiin akaugiyanginni iluarnersaunayartumin iqqanaiyartinu piuseqarnersauqquuyillutin qoyannaming iksivauta Matna, and I apologize if you got distracted. We just had an issue with the translation. Namalakpa? Okay. Miss Alnaka. Qoyannami sivauta teimattau apeliigumagaluartakka minister apeliigumajaqaqanu isumakamanga taanna 2039 taanna parnautau simamma isumagijaulluni suurlu tikigasuarluni 2039 mo ima aqasuiniangata ammalo NTI oqassimammata teikua employment plan atunga atottaunga qatapiunersausugijaulluti taannaqanu isumagimanga tusaqumagaluartunga qoyannami itsivauta Matna, Minister Joannesy. qoyannami taakkua government suta parnautahaqatta qanajaqtitaqqalliagasuarnermi nunni taannalu amisangorpalliaguma innartavut pileriqatigillutigu qanajaqtuleriikkusugumoqatigiit pileribbinga ammalu taanna tuqaagat rigasuartavut taakkua 2039 tikiutilaunginningani maligasuaq rumajavut kisaanittau maanna akua qanajaqtitaaqasuarnermu parnauti Inuit employment plans isumagijavut tabbani piquljau iluani namattuja jutigijavut ammaru teikua maannauju sivumo khatigi teikuna pilreeri simagaluaqattigu kisanitaanna qanu soorlu pituksima tillerlugu piqularmu naamagingittavu maannakku qoyannamiiksivota Matna, Miss Alnaka, I'll give you one more question and then we're going to move on to other members. I'll move on right now, okay? And if we have additional time, we'll come back to you if you would like. Mr. Kailna. Lukanga yoka tungasugit nari aputusiu. Uminga piga o takakao mayong eksivota. Tayo maudlao kakao gabita suminga Nunavut ilinnaartulera ng aqigaa o marigagsa. O kakao gabit naruna kagabit marigagwagsa. Uminga repilera tidluta pekoyaksami 25 mit. Amaro naruna sa kagabit takwago ilinnaartulera yikut purakan nakaroksa mayi nunalilimana. Amaro naruna sa kagabit luti tanago marigangwa kayas marigangwa akik tawlaman marigalagas Nunavutong ngalikun. Uminga tukisin tuta kako mayunga. Tan marigangwa sa akik sulagasyo takwa ini katudya katiging itlo. Kagyaktani katudya katiging pingosi takwa. Kigaktoy yakaktoy na mata. Tayo makaitaan na tusakay ako tigiraw si mavisyo nung nadiliman tan akik so kasulat tidlusyo. Kaya na mix vauta. President Kotierk.
Kuya namin iksibauta kuya namin apiriga vitasuminga udla marigarioto koyo narunar sa kauman ang katigitya kauluguru Nunavut tungaviku pekuya ni sakititi yun nang imata. Dana isumagsaksyo tauluni iksumagsakso tiksawluni sakitavun ilaku na sugidlutigo tana pekuyak sak 25 kimeru yasimana. Ilaku na sugidlutigo kanuk kanne akiyak kannerun nang mangan narunar sinasukluta katudya katingul rapilireri lautavun nunari limano inurimatitiluta takuk sauti simangitavun kisana karisaw yakutigo takuk sauti simayavun okak pekuyak sariurun nanginata te may karuaktilugo ilaku jutigi yangani narunay kanero madlunga ta kwa gavamat kunni sakitawrok tu unikarien kanong unikaraw mga inurimaktitiluting ta na ay pareyanga narunay sisimatyangman juglia kimergo simangitang igor ta kwa narunay taw simayutu saksimayangin ni Nunavut miutang ni inurimaktitiluting te may man katimayak toksimatilurgin inurimaktitinyari kaming tisamani akik suisima bagir suta isamariori yangin te na tunga vigiyaw luni pekuyak saurok tok 37 tunga vigiyaw luni inurimaktitilautun te kwa sila tagun ukaw siyun at tok taurigangit lutin te may man uvangari kigak tok lunga ukak tunga ilui tu yare kaktok kimagoyaw yo ilinya tujirin ng mobilire kakasukuta piu yume akik suina sukuta tau tu wakaruta inui isurita katang nang mining inui isurita katang nang ningini ilinya veu iluani inutituron na terlo chakaluna tituron na lutiluwi vituron na lutiluni inu nang miniglo kanata miutaw nang miniglo kaw yimaterlotin te man na tau tu karuta ilui turu ko kimagoyaw yare kangman ta kwa tugliane naruna tau simayu ukak tau kataksimani nikugaruan inung ni Nunavummin kimagoyaw na sungitun te may man aksuaro kamagilaw tagataan na titik ka minister may pilaw tavun July min naruna silaw man ta kwa go angyak tau yung nakulugin piliriari na sutang itay ko at isa man narunay tawrok to ipekuyak saurok tok 37 pilugin. Tay may man isumaksaksi utik ka na. Angin yaksang mi isumariori ka na kugarwak susi kayong yaksak pasi. Iluy tu ka na tumin isumaksaksi kugarwak susi. Kuyan namin. Matna. And we appreciate the input and the information and that's part of this hearing is that we are looking for more information. We're looking for suggestions. And however, as I understand it, there are some limitations on our committee on what we can do. We can't take a bill and change the scope of it entirely. We can't insert large blocks of legislation into bills, and so I'm just putting that out there for information and how I understand our role as a legislation committee. President Kotierk. Kuya namin iksivaw takte man na narunay riga bitu kisi umatyak takatana kisi ane kau yu madlunga ilakuna sugiga kuri uvanga ilisita ba isumariori yugasi ilakuna sugig migusiu kayo sintin na gayang nilasiu teman na isumariori tuin napunga ayaw tuya katang migasigava mamin piyun na utakak tuin na lusing niruak tau si magasi teman na kayong sekan na tuin napunga kuyan namin. Matna. Mr. Kailna. Pwede na mix law tayo. Taman na. Tayo na pikoyak sa rock 37 tanan isimagin lugo na pikoyak sa isimagin lugo 25. Ukakayo ti toko rigo. Tayo mo nga pa kayo malarabarit. Takwa iluliluk tayo ng pikoyak sa ilakuyo na wa tako ng abik toksi mayunin na isaw. Kano na ilakuyo na kamat. Ukaw sitigod. Peko sitigut ilin ni ato lang ko tukisitikan na on nakpingana ko man una peko yaksak 25 na ko ilako na kama tatabo na tukisitikan na on nakpi ana mix bota Matna.
President Kotierk. Kuyan naming iksawauta, kuyan naming lo apakutigang ni Tana. Teman na isumanakton. Isuman na yakong may yung amarigariok turong na kuma. Kanukiang na akiyakan na nakto. Kasi nili tamani iksawauta nga Nunavut nga vikung no angayokari yaw lunga. Ukakon nakto nga akiyaw tawarapan. Mikitutining. Atuta karigang ito. Akiyaw tawayarin ang iyong mata. Tunga villareo lutiglo inus ilinaturin ng mon at tuwan ni kalakluti. Ulapi ga ako tiga kauga kipingasun na kaklugi pillo at ariyabon. Inu ukaw singa villareo titaw yara kang ningani ilinero taw katara kang ningani ilinero iluani. Ay pa nga nunaring ni ilinaturin ng mukati mayara ngo kataktun piyun nautingin sangin na sangmin ikayok sok taw yara rin. Pingayungan tana kinatuin na ayoko sa kakarawak pa isumamigo timimigun na ukutuin na aksurong nakto kakarawakpan ilaw kataw tiyaron na kang mailin na kaya kataron na luni takwa pingasurlo at taklo ta asidjira kakasugiyabon takwa asidjilaw kaktin nagin mikitut ni piu na radyo kataglunga piu mangimiyunga naro nang itok piu yok takaw radyo tugarwa Kasi anak kimarulugo ilu itulugo piungin ningin ang iyutaw ruang ningin no tunga biu ruang ningin no kayo sa kong itavon ko yan namin. Matna. Mr. Kana. Ko yan namin siya tap. Minister mo laperero nga. Tayo mari tukisi sitaw kata taan nago namangin man. Kanulu tayo Nunavut miuno tana peko yaksak 25 tako Nunavut nga vikut pila katika yun na tiapisiw tana kayo sisitaw na yang nakpat ko yan na miksibaw ta tana Matna. Again, your question's a little bit hypothetical there. Kayo hititaw na yang nakpat. But I'll give the minister a chance to respond. Minister Joanesi. Kaya na may tsibauta tamakwa Nunavutunga viku asanillo inu itima kutingi pilira khatigi gumayavut tamaro tamanna pikojak sauna kayo sivalliana kajangane uhaqqaw gama ang khatigi ngito nakahaqtago kasane takwa ulumimo pilira kasimayavut sorlo ang iyo si mama amaro tamang maungato na ako nang niman kasi ane maka tukusiga ka haktugut taman nakano pilira khatigin gavama tuta amaro Nunavut nga vikku pilira khatigin na kasuri yang ane kano hakaya hang mga tan nakaya kami kulolo ni maka ututigin wato nakaka kasi ane ang khatiga kaulugo ang ayok kut ko haktilugo ta sorlo tuti khama khitkatani kadujja khatigi ilinya ko tiksa khatigi si magattigo mikijuti naksana pilang waktu mi amaro kadu si tiak si mallaga si mallune tamakko nang takukkan na kumato naksuta amaro tamakko nang jigi ngituni teme to khatak na rangani nirew nakto kaya na miksibuta Matna. Te makayo hiluta. Maligalot tita ha. Ngung ilak tugalwak. Mr. Kamanak. Kwen make sure that tako inyuk tujud ukalaman na abak kudiri yung mayaka. Ang ayok ka nga tungawid ko. Talim magayangat katingaw magpaktuangan at yung September 11, 2019 mi titakalaktan ni ukaksimang man Nunavut ilinyak tulog nga ayurang man video takaktuning ilang agot tamakkuan na rin ni ilinyak tulog ko katimayingit na magtuning kinayakak titaw ng mata ang malo pilim magsak tao kaya luwakat taklutik pilari yung naksititaw nating Piyun na timinig atok sutik amalo pidari
giak kannom uktuutinik qaatiimnarpiit qoornarpiit nalunaarsi unik qalong pilimmaksartauppata nunalinni ilniartuurik qutamilingit pineri yunnarsi ayammangaata pineriariariarlingmingnik ataane maanna toqioyumi when makes vote Matna, President Kotierk. Kuya na may iksabauta, kuya na may taas mga apakotikawin, narunang ito ta ko katimayaran ilin na tujar namon o katang mga tiyo to sa kabigin na supak to tiyo kano ikayok suktaw kanira kang mga te may man narunay law tabo ikayok suktaw kanira kang ningin ni kinaw yak tigun amma pilim magsaktaw yara kang ningin ni kaw yung madlungaro iksabauta kayaw yung unik kang niyang man iluri ko rin ni narunay tiyang na kong niriwito yung nakpa ukat tiyang na saw niyang mauvan ne. Kuya naming iksabauta. Matna, Mr. Kamana. when make chota abakutigi yama chuglinga demo tadlimagayangani cutting out to Makpatonga 2 on September 11, 2019, Mititaria unit. Okasimang Matana Minister of Amar Nunaring Ilna Troy Coteming at jigging it tuning Sangayak Sak Mangunam Kat Sangayak Samangunak Matik Naruna Nakpil Sumat at jigging Sangayak Sak Mangu kaya kang mga tiktak ko tamakit kaya na may vote. Matna, President Kotierk. Kaya naming iksota take what titakat uy mako yuramon asuyulaw utakilaw kangay mamen. Oh, tabat, mameno. Mapigangan ni makungan na nasa ngun nakasakte narunay kan na kung ni pisan nilang man mariksang na kama mameno mamyapunga iksawta Matna, namaktok nalunay siya takakarap na tao kasi may itigot nalian ni tukaw kakap mga apta. Mr. Kamanak. Kaya na may vote. The fifth paragraph on page 2 of your September 11, 2019 letter indicates that the minister and the district education authorities are not being held to the same standard of accountability. Can you clarify why you feel the same standard should apply to both entities? Thank you, Mr. Chair. Matna, President Kotierk. Kaya na may iksawta kaya na may narunay tekan na rang ni ta nasan ni tok tukisyo maya ka titara hlutigo iman na isimagilaw tawon naruna ko yingin man piyun na utingi araw singin ilin na turan ng mo katimayagaran piyak taw kan nakasungingin ni pijutaw luning pilira katyangin na kaktaw luting aurat titya katyangin na kaktaw si madluting teman na aurat titya katak si manginingin no piyak taw kan nakasung mata uvagudli igluan no nga taw tukatigun ikayok suktaw ngiluang ningin no kinaw yakik sa kataruang ningin no pilim magsaktaw kataruang ningin no aurat titya kun ne kataktun amigang ningin no teme man isumagiyavudli gava mako ikayok sukan na kaya kang mata inuin aurati yung magarang mata ilin neaktura ng min ilin neakvik kauktuin na lutin no na rin taan na piyun na utildo at arigarwang magun kaw yung maluta wiwi kun teman na katimayagara kaktilugin aurati akong ng mata re at ito tema pitin na surok lavun isumagilutigun igluin na ruane tauto koying mata tako pasiyak sa ngok titaw luting ilin na tujaran ng mukatimayagara pingit piluangin na kaktaw luting
piluangin nakaktaurang mata piyun nauting ipiyak tauraslutin. Isu magilugu man na maliksay ng nerota, gava makaraptiluta akagon no abatinun, piluangin naktuning, piye vigikan nila kaktavudlakaw ko ay gava main, man na ukarutiging wapara, man na tautuktaw neroting, piyun nautiminin, aurating iluangning inni, piye jujaw kan ng neroting. Man na isu magilaw tavun, gava makudliw ko umaktitilaw ngito inu ukausingin ni, ilin nervyo iluani. Amigakluti iliseyin inuktiturun naktun. Tava pilirerisu yakang aragun no abatino. Kanorli ukpirin ng nerpavu teman na kayo si tinasong neroting. Teman na ukaw sa rivara. Kuyan naming tukis naktuksawo. Kuyan naming. Matna, Mr. Kamanak. Kuyan naming sibautering. Tingulak pa ang ka bakudirin nata. Takikat yung pintakasama ng tahan na. Tako nakatakasama ng ubang nang minamukha sa katigitiyang nyo yung ratluwit. Tukisin ako manakarap nga. Apakudirin natan ni. Ako binigay yung katingaw kung magpirto ang atungan ni September 11, 2019 may titsakayaw yun ni Saki umani yung man adjiging itang ako utiksaw yun ni asidjataw na sa afternoon pakuyak sak 45 kud pakasi utuljuita magkuano na rin ilin niya after ikotimayangin na magtumikina yung kaktitaw luting piyun na timingin tiyumiyang nginak luting amaro sangin kakluting adjingan ni minister yu tukakayak titiyun na luting abiktok simanin ilin niya after yun ilin ako tiksa na rin liyok tining amma ilisakbing may pilitak tao tining amma ilaw tinig kun ilin niya tulungan namin atulungay pata sangin ng mingning narunariyak kun na piw kanok takun ng mga piw tana asya ilin niya tulungan no nunaburi mami amma narunaral tulu kano aura yang mga adjiging itu uruye nunarin ilnya turi kotimayengin akira tokata uti yuning tuam nakatitiga su pada ilnya tulurin ikut iluane pwindami isbauta Matna, President Kotierk. Kuya naming iksabauta kuya naming tas mga apakot kakavin. Tana tau tugariyavon nunaring ni ilin na tujar ng mukatimayin ikayok suktaw kanira kang ningin ni. Kauyi magata niriuk lutarok ikayok suktaw tiaroting pilim maksaktaw tiakataklo tikinaw yaktitaw tiaroting makipaleron ng mening. Aura tiyu kan naron naklutiglo ilinyak vingmin nunaring mini. Amaru isu magilutigotan na katudya katigingaw yung ikayok suktiya kan naron nakatang nasaural duni ilinyak tujaran ng mukatimayarani nunaring ni. Tema gava makunni kinaw yakaktitaw tiarluting narunak view tiar simaru kanong aura sa karon ng mga piyun na utakang mga taro. Narunang iman inuin isumareo karong mata aura tiyun na karo lutiglo. Te may man makipalaro na lutigo tana narunay lautavun ikayok suktaw kanira kakasugid lutigo. Aura taong iluting minister mon. Minister narunang itunea kong man narunay siyun naktong atok taw yara kaktune. Ugtuti ka kawako oy te aksorlo akago iluane udlong no narunay siyun naktok hanutigi ilinyak tigi yara kang mga adjiging ito na abiktok taw yara kak paagviktok taw ron tana ugto tigi tuin naklugo narunay taw yun naktok tana adjigi ko taw yun naktok kanong ilinyak katang mga nunavu iluani kisiani takwa aurati mariu yara kakarwa mata nunariu iluani katimay yara rango katakto ilinyak to rin namon ikayok sok taw ruti katudya katigingin no kuyan naming iksibawta Kuya naming matna. Okay, Mr. Kamanak. Tayo mahawit. Miss Kamingwak. Thank you, Mr. Chairman. Welcome, Ms. Kotierk.
In your opening remarks, your presentation is a joint response from NTI and the regional Inuit organizations and is informed by the active input of Nunavut Mute. My question is, what specific input has Kitakmute Inuit Association brought forward to Bill 25? Thank you, Mr. Chairman. Matna, Juana, President Kotierk. Kuya nami iksivauta kitang miuni kauyi magata inoy naktu okadlakatakchun unugunne padletu nang mata te may man kitang miu inoy katujakati ngi sakaya titisimayun kanong pang nauti mining inoy naktun ikayok soktaw kanneron nakudlugo amaro inuk titu natiling miu titu kitang miuni okausanga ikayok soktaw kanneron nang mga te na atoktaw luni ajiging itukukinaw yaktigo ikayok taw kataktu sorlo ilinakto ukauji ilin ataw sitaklo te ilinakon nakulugin sorlo inoy nakto ukadlakaw naksang inoy nakto lo ukadlakaw ngin naksang ilinaka sukto katingaluting pilir katigigun nakdo te ajiging ituko ilinakti taw katang mata kinaw yaktigo tana ikayok suktaw katakto naro nang itong tena tunga vigilutigo kanong piu sa karekang mangan takwa pilirari lutigo o kausa katak simayabun tana ugtu tigituin naktaka inusilirin ng millo katimaya kakatano na vutunga vikunni niwataw simayo kitang miuni amaro kivad lang min kikaktarong millo ilaw kataw tiya katakiluting ilin na tulirin ng pilirari lirangat tigon kuya namin iksibauta Matna, Ms. Kamingwa. Mr. Chairman, and Ms. Kutak for your answer. And I encourage the Department of Education to take that specific concern into serious consideration and put more effort on specifically in Naktum. Moving on, your fourth page in your opening remarks, it states that students feel likely they are being pushed out of the education system. I'd like to understand, or can you clarify what that statement means? Thank you, Mr. Chairman. Matna, President Kotierk. kuya namin iksivauta kuya namin glutas mga apek ko takavin ugtu tika kauya ulang pinaswa usuro tume ayok sa kunel tele maniu miksano katimana karaw kata ikaruktu tiamin tay naru ukarokto kitang miutang kitang miu inu katuja katigingin no ikanayak tiusin naklu no ukaraw man anitaw yok titugo ilinyak tu pikatak tu ilinyak view iloni kinaong mangamin ilisak sa katangilo mo ilinyak tamining tana ugtu tigilaw tanga kisene asingit taw ugtu tigilaw tangin isumaksurun nerlu ni ilinyak o mayugaro iglukik sang nang mon ilinyak tayo ne katang mayon ajiging itun inusilin ang piliraril lugo iluringi unok tu katang mata aksuro taw katak tu ilatin no tamanin no vo iluani ajiging itun Aturumin ng ito agsurong naktul ato kataktabon ilani ko ilinangin nakasugeksak ayoko tawra katang ming mata. Uktu ito yung nakpaka. Kuya namin iksivauta. Matna, Ms. Kamingwa. Thank you, Mr. Chairman. Moving on, my last question. How does Kitakmute Inuit Association feel about the timeline of phasing in and the application of Inuit language provisions from grades 4 to 12? Thank you, Mr. Chairman. Matna, President Kotierk. Kuya namin iksivauta, kuya namin iktas mga aperigabin. Takwa tunikuti kisimayavu titarak simayon atunin Inuit timikutinganing nga simayon. Tay may karwati lugun narunang itong tuwaveri lutigo pilirari kanariakatavo kitang mioni piluartumin. Inoy ukausinga tawvani atok tawngin naksaw badlian naksaw raktilugo tuwaveri lutigo pilirari yariakatavon.
Quasaanartummiin neqakatakku ilinniartulerina. Quasaanartummiin laringningani nalunaerumayunga qillamiarung inui uqausinga atuqtaujunneerpalliatuinnarman. Uvagullu atuqattarunneerutigu namusaaraarluta. Namulli saaraarata inui uqausinga uqausuuqattakkannequlleruttigu. Nunatuqagigattigu tamaani inui uqausinga sangiyuyareeriugaruaq tamaani. Quyannamiing iksivauta. Matna, Miss Coming Wate Mang Ravit, kayu hiluta Mr. Lightstone. Kuyanamik Svauta, President Kotierk, Tumasuri. It's been a few years since you've been here, but it's a pleasure to have you before us today. I would like to thank you for your submission, as well as your draft legislation as well. Your submission, as well as the others that we received, has given us a lot to think about. And I agree that with the current state of Bill 25, I would not vote in favor of it as is, and I really hope that the minister will be willing to accept some friendly amendments to the legislation. So I'll go on to my first question. On the first page of your opening comments, you stated that your disappointment in not having the opportunity to take part in the early development phase of this legislation, and you also made reference to Article 32 of the Nunavut Agreement. I was wondering if you might be able to clarify or explain to us a little bit more about this article and how it applies to the development of legislation in Nunavut. Thank you, Mr. Chairman. Matna, President Kotierk. Quyannamiing iksivauta quyannamiing glutaasminga apiqutqarapin ilakungayoq 32 taannamariklugu Nunavut angequtaani narunaersisimangman tugliani qano gavamakku auroseqareqarmanga qanorlu marigiaqarmanga angequti taannamariklugu 32.2.1 taanna narunaersisimayong inuusilerinermun inungno atuaneqarnearpa atuagain piisserarutiin atuqtauniartu gavamakkunnu inui ilauqatautiarunnariaqartun qauyimatitautiarunnarlutiglu qanorlu aaqigiarunnariarmanga inungnullu qano atuaneqariarmanga narunaersisimaluni ilariujawruni isumagiyauruni inui sivulliujiyangin pimmariugiyangin taimeimman isumagiyavulli saqqistittissimagata sivulliujiyattinni tallimaugaruarluting sivulleqpaapingasun inui uqausingan ilinniartuleriner ammalu inui iqqanayaqartiarunnarna taakua uqauseriqqaugakki attuayuinnaulutisuurlunigavi simayortitu tautoqattartavun kiusivaallernerpa atausang attuanni qallarigayarma aippanganu taimanna isumagillugu nillerutigipa taanna uuktuutigipara quyannamiing iksivauta. Matna, Mr. Lightstone. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for that explanation. My next question is for the minister. Given that Article 32.2.1 of the Nunavut Agreement, I'd like to ask the minister, why was NTI not invited to participate in the early developmental phase of this draft legislation? Thank you, Mr. Chairman. Matna, Mr. Joannesy, Minister Joannesy, I'm sorry. Quyannamiing sivauta taanna piqajaksa mitutserarnialituaqaangami gavamakkut isimarsoqartormata qanuileeruman nermangata taanna
tukusiu malaqtugut atautikku lutinu navummiut ammaro tamakkuajigiingittu itimiujut gavamausila taaniingaarsimayut uqaqatigi falliagajaraanga nittinni taima kalusililorpugut taanna pequjaksa asaqqilortinnaku quyanmiksivota. Matna. Mr. Lightstone. Oh, thank you, Mr. Chairman. Just a further question for the minister. I understand that NTI, as well as a number of special interest groups, were involved in the consultation phase of the Education Act. But I'd like to ask, what specifically, what opportunities was NTI provided in drafting Bill 25 as early as the legislative proposal phase? Thank you, Mr. Chairman. Matna. Minister Jonesy. Namiksivota uqaqqavunga taima titeraviilaqqurattigu July ngutillugu 2018 ngutillugu tukusitillutigu ukiatsaangulappat September mi pigiarasaqatta tamannanunagummiuni tusarpallianeri javut asilaakingunagut taikani September mi katimaqatigillutigullu ammalu tungasuttiinnaqsutigu nunali tamainili maa upattatinni piviqartilortavut ammalu akilersorsutigullu taanna nunali noornerijavut taanna taimaa piviqartikkannerat guma lauqattigu tusaraqsimo tillutanunagummi qanuisamagijaqarmangaa qaakkanniagullu tamaani October tilluguttau 2018 katimaqatigilaarmijavut qanortamanna kalusipalliasimammangaat kinguniagullu January 2019 tamani tusalortavut piddutigillugi katimaqatigilaarmijavut nunavutungavikkut ammalo asiaguttau pileqatigipalliasimagatta taanna hujjerijaw hugiakkannersugut tainna angajuqqaap kuutteoqariseqaqqaujangagavamatoqakkunni kiinaujani tutseraqsimammata ikajorsorsimallutikullu ilisaijiksaqorpallianermu tamakkua aqqitsorpallialortillugi tamanna kalusitsiarsimajuugalua ammalu nunavutungavikku kisaani tutseralaorsimammata soorlu piqujarmi titerahat qataugumalluti ammalu qanuilinganiarma qanutiteraqsimaqujilmangaa kisiani ukua tainna kingullerpaa katimajaralaanu tunijaulortu taakkutua piqujaksaleri juni titeraqsimajuni takusimavugu ullumimu quyanamiksivota. Matna. Mr. Lightstone. Thank you, Mr. Chairman. My next question will be a follow-up for President Kotierk. Given these series of events that have occurred over the last year between the Department of Education and NTI, why is it that NTI is unsatisfied that they've had an appropriate opportunity to make a contribution to this legislation, and if the roles were reversed, if you were if you were in the minister's seat, how would you have done it differently? Thank you, Mr. Chairman. Matna. Again, we're going into hypothetical land, but it is a valid question. President Kotierk. Kuyan na may iksibota ta ko ay sumagsaksukuti apakuti kuvega kataktak kuyan na may apiriga vitas mga minister raw na kuma minister raw na kuma kanopio sa kaya raw mga unikatero lang ay ta ko ang eruti mariklutigon kauyi magata ilako ngayok 4 ta nanunavum misakititilok simangman gava makunni sakititilok simaduni aglata sa mga marigarewing may sakititilok to tunga viularekto inui tunga vigiyaw mata nunavumme
Te manna Nunavut tunga vikun. Te me tillugin Inuit time kutingin. Nang mene kakatau yutuin naktitu piyaw yare kangitun. Katudja katigi yaurutik piyaw yare kat. Tana tava narunay tersima yu ilakunga yu 32. Kau yimad lutarutana atutakang ningani. Peko yaksay sakitaw yarangamin. Gava magilaw tatinu. Piu naksausun, atutakang naksausun. Atua naksausu inungno. Inuit time kutingi ilaw tiyarangamin. Isu magsaksi o reluting. Kanok piu yun na yang mangan. Kinatuin na inuitu jiluni piu ngin naksang mesa na sungong man. Ayira katigi kluta adjigingin tuni isu mau sakak kluta. Pilire karangat ta piu naksang mesa kititi yun na sungo yun. Te me man ta na ministeri yaw yung narunair city lugo. Tuksiraw tiuraw tugava makunno. Kano iluri kang neang mga peko yaksang. Ang ektauranik si mayuto kaurak tilugo, ikaw magusi. Pivadle yukutigo sa kitaurak si mang maupang ngakon. Tava July may tu sa kitauritay naktugon. Inuri maktitinarang ni raylutin. Minister raw ni Romari, pivadle yukutigo tisak titinayang inamatanak, timekutiyo yukatudya katigi yara kaktaka. Piunak sang min, inung nikigak tutiak tumin, akik sui yumaruamon. Pang nau titiavang misakay yumaruamon. Pekuyak sa tiavang misakay yumaruamon. Katudya katigitera uta, teman na takuksaw yukun. Ang katigingin nakakatay naru ayang itugun. Upero surang naksaw na yak tutakak kwa. Pilir katigiter ni tinni. Te may karate lugo anigok si marang man tana ilaw kataw tiang ni raisa tutunga suktitaw yuvinye nun nerata ilang ilaw kataw rok tugun tusayak to kataw tuin na tiakluta iluringin ni kisuni tusayak to simang mangan isu makaktitaw ngitluta ni pekaktitaw ngitluta te may man pilir katigitiangin na ray katakpunga pilir katigitiak simang itu tana narunay katakpaka kasi ani niriw po nga, niriw nginaw yakata inulo ta sa pilak pangislo taro. Niriw po nga, agyak to no, udlong no takin nun, arago nun. Tabaw yun niraratilo ta pilak katigitang na mutiki utilaw ng nang nitin ni. Minister tayo si sang mingman, ilinak to rin ng mo ilisay iksaw na yak tumin ilinaro tinin, kinaw yak tigo sa kiviw si magatagawa matokat kunni. Pilir katigitiang ng musuriti kiutil law ngitugon. Agla katiman na sa pagkarwas tatakwa titir katimadjuti kano araw sa kanyang mangan naruner si magarwa katigo takigasang nun ang yaktaraw ngitusuri. Ayaw tuwingin na yaro ko yiluta pilir kakasugtugon. Te may karwa tilugo ayaw tuwingin na naktugon inoy pilugin. Koyan na may iksivauta. Matna. Ate kotaka mahuli. Mr. Lightstone ataw hikkan ng may pareha na uwit. Mr. Lightstone. Thank you, Mr. Chairman. My next topic is on language of instruction. On page 3 of the September letter received from Ms. Kotierk, at the very top, it highlights the timelines and targets for language of instruction, and I believe in the opening comments, President Kotierk also mentioned that these dates we've yet to see any justification, and I share that concern. It's good to see that there is a schedule, but it's unfortunate that we've yet to see anything to substantiate those dates. So my question to the minister, to Ms. Kotierk, is have you requested to see any information from the Department of Education to justify these dates? And yeah, that's my question. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Lightstone, if you recall, this committee sent a letter
to the minister a few months ago, asking those precise questions, and we did receive a response from the minister about a month later, and we were asking precisely that in terms of justifying the dates and how they were calculated. And then this morning, we were also provided another document which provides further information, and it's an important question, but we have seen information, for the record, we have seen information from the department as to how they got to these dates, okay? Do you not have this document in front of you? The information is in there, but I just wanted to, because you made a statement before you went into your question, that statement was inaccurate, okay? President Kotierk. Kuya naming iksivauta, kuya naming lutas sa mga apak kutakawin. Tana ato na kang maila ko ngayok 23 min. Nadunar si simaterto nilo tana pangnautin inung ni ikanayat ta kanarasung nang mon kisuni iluri kaya kang mangan. Ta ko nadunar tau tersi mayon 23.4.2 iluani. Ta ko ilakung mata. Tuksara katak sa mayavugava makunni. Narunang ito, turagari yamin naruner sa katakto. Kisi ani iluri kurungin. Tukisi umatitauro ta kano laring inong ni inuk kanang nang mga naruner view si mangitun. Kanga kudlo piyarer si manang mga kanorlo ilinar titaw nang mga ta. Taana tuksara kataktavon. Isu magillutiguri taana tunga vigiyaw terlo ni. Naruner si maruting. Tunga vigiyaw terdo ni upingang nakanak tumi sakititi yun nakasugilutigo kangalari inuy ukausinga ilinak utigiyaw runi sakinang mga ilinak viw iloni kuyan naming iksivauta. Kuyan namik, kayo hiluta. Mr. Aqua. Thank you, Mr. Chair. Welcome to President Kotierk. My question, I just have a couple of questions on clause 22 of your draft Nunavut Inuit Education Fundamental Reform Act. It indicates that the minister shall seek funding from available sources for training initiatives related to the department's Inuit employment plan. Would Nunavut Tungavik be considered an available source for funding? Thank you, Mr. Chair. Matna, President Kotierk. Kuya naming iksivauta, kuya naming aglutas sa mga apak kutakawin. Adjiging ito ni narunang ito gava magkutuk sa rakon ng katang matakinaw yang min. Narunang ito nilo mana mo tikitlugo kimagodlutigo kinaw yak tuti kataktangin. Ilani ko atuktaw ngitun. Ang iyugasaw katang matagava magkunni. Atuktaw yun naktun. Tay may karuatilugo. Narunak sa katay naksimayugon. Tay na My apologies. We're having issues with the translation. Maybe just begin your response again, please, President Kotierk. Kuya naming iksivauta, pigyan ka narlunga. Kuya naming aperisa vitas mga. Kano kinaw yang mituksara ng mga ikayutaw na yaktumin ilinak tikan ng namon. Inong ni ikanayak titakan ng namon. Tana tukisigat ko. Kauye madlunga gava magkukinaw yagasarong ni atong isluting. Agago tama pekatang mata. Auraw singin kinaw yaktuti kakataktangin. Suukayma kimago katang megatigon. Tabaw garo aktilugin. Narunang itong takwa pimariuninginig. Amaru ikaktoy viko sila tagon ang ikatigilaw si magatigo gava matokakun. Ulang takawyaga May 2015 uraktilugo. Tay kanina narunang sila wata $50 million ni tana tuksira view yun nakluni Nunavut gava mangano amaru gava matokakun nun. Atoktaw yun nakluni ilinero tiksanin inung ni ikanayak tita kanerun nakulugin. Tana kigla kang ma 2023 min ma narurarato te may man ukakatay naksimayun gava makunno piluarto mi ilinero turiyikuno
Atitu, tuksirautimi tuksiraraunnearpusi tabbanga kiinauyarmi aturarassi unukkannertuni iliseeyitaarunnakulluta Nunavut iluani. Taakua kiinauyen atuinnaungmata. Qauyimadlutaru asiagu nillikkannerumallunga gavamatuqakku saqqitittilaumata piquyamin nunaqaqqaarsimayu uqausinginnun pivaallertittinasuarlutin. Teikaninnarunersilauming matakiinauyigasik juani. Teikanga nunaqaqqaarsimayu qatautilluta inui uqausinganni atuqqannerumatilluta piviqarunnartitaumigatta qanong ikayortaukannerunnarmanga. Tema taana ayauturutigillutigu isumaruutigilmarililortavun gavamatuqakku neruarneqarneerirtillugin tuavearillutigun Nunavut gavamanga ayauturasuroortavun angerutimin tikiutiyumalluta gavamatuqakkun angeqatigillutigu kiinauyarmi atuqtitauyunnaqulluta qoyannaming iksivauta. Matna. Mr. Aqua. Thank you, Mr. Chair. My last question is on clause 26 of your draft Nunavut Inuit Educational Fundamental Reform Act. Addresses the issue of inclusive education. Can you elaborate further on what this clause proposes to achieve and clarify why the same result could not be achieved through an amendment to the current legislation through Bill 25? Thank you, Mr. Chair. Matna. President Kotierk. Qoyannaming iksivauta qoyannaming glutaas mga apakotik sa kakapit. Udla uqausiriqaugatigu qanong ikayorsortau kannerunnang mga qanutigili unoktiging mga nalunarsisimarauqa matitiqqami unoktuksauyugaroa nalunaittiarsimanginninginni oqarlunga. Minister millutu saqqaullutataiqua ikayorutauqattartun naisautigo atoqlugin qauyunnaqatta nauku ikayorsortaukannereaqarmangata. Kisiani taakua isumagillutigun amiga kannang mangaan uvaruni narunertautiarsimangikkaruarmangata isumarutigiyavun taikua atoqtaunearpata. Ajigingittukut ikayortaukannereaqaqattarmata nutaqqan ilinneareartun. Ilangitu saatiangittun ilangitaututtiangittun taakua timimigu ayurutili. Ilangillu ilinnearasukkaruartuti aksuruqqattartun isumangan aksuruqattarninginnun ajigingittumu isumamigun aksuruqluti ikayorsortaukannereaqarninginni. Suurlu uqarimaariursartuugarua ayureqpakluni narureqpakluni isumanga pidjutaulluni ikayorsortaukannereari taakua. Kisiani narunangittuk Nunavut iluani. Iluarseyikun makua qauisarnikut amiga qattarninganuk qassiullaring mga qauyimanginnattigun. Qauyimallutaru aksuqtitauqattartun ilangin nunarittinni suurlu qaaqattartu neqikiksaqartortun iglukiksaqartartun taakua aksurungnermin tigumiariqattarming mata. Ilinnearasunnarmullutaanna attuaneqarluni. Taimaiman isumagiyavun taakua ajigingittummariarutillugin tai uqartuqaqauma ulla kisuullarikkaruarmangaan nalunertausimangittu. Kisuni iluriqallarikkaraarmanga nalunertaukannereaqarasugiyavun ammaru timiquttiqariaqarasugillutigu ilinneartulerigu iluani kamallariktume qanong ikayorsortaukannerunnarmangaan ilinneariaqattartun. Qoyannaming iksivauta. Matna. Mr. Aqua taimang naqaavit. Ilitaqikkannang nayalaqsugullu Mr. Quasa. Qoyannaming iksivauta. When titira adopted ni September 11 magtarangani 2 tana uqausilerina language of instruction. When uqalimatri nang niako apakutiginiako Bill 27's stunning approach to Inuktitut language of instruction in Nunavut schools is remove Inuktitut language of instruction timeline requirements altogether. So tamang milima pi yaktanganing
Dana Marigak 25 Kayusin Nakpan Amaro Narnai Tiagaloni Dana Solo language of Inuktitut language arts program solo ila kukul ila ano nga ingmigo tukulungmik Dana Narnai Tiasamangman Kanok Dana to kasi kanya gumag pagkasiwulak pa makay Dana go Inuktut Ukaw sila ka ng mailin niya ako sa piktaw tiya kayang matamang milimak Dana Bill 25 tema kayo sinak patsolo ukaksimayang mariglugumaan na yung sa kusak simangin nakpad tayo kung tukisi umaguman tayo kung 2039 Dana tukisi kanyar di gumaya kasi ulak pa mi kaya namig sa bata Mata, President Kotierk. Kuya namin iksawata kuya namin glutas ming ato ko tsakakabin tana kimakullo tigon isumagilaw tabo kano atuan kang na mga Inuit o kausingin ni ilinak titaw kataktun nutakkan ilinak view ilwani tana kimakullo tigon tusakat tigo 2039 ngurakpan aturak titaw rang ningan ni tusak simarak tiluta kimakullo tiarak tigon isumagilaw tabo garwa Inuit o kausingan ni ilinak kataktu kisurimani ilinak lutin ating nakpakuring makuting nakpamotoyumun tayo man na pius kang nakasugil lutigo isumagilaw tabo garwa kimakullo tigo taan na pekoyaksa uigo nga ni narunay tiyak simangman ta sumungago inuktituraw ka katang ng mon atutiling tayo man na aksuaro kaksang nakutigilaw tanga Inuit o kausinga Pimmareo titaw ko'i yun nertu ni suvari kaya nguyok titaw piyaw ko'i ilaklutigun sang narilaw pavon Inuit o kausinga kuya naming iksawawta. Mata, Mr. Kosa. kaya namig luto kasi tiya maila tayo man na Inuit amis tayo man tiya isumayuk sa umata asiyan tao ka una Kadluna dito ilinya dito sa mga bigama kadluna yero kilazag na kodi clause 4 through 6 of your draft Nunavut Inuit Education Fundamental Reform Act specifically addresses the rights of Inuit. Can you clarify how those clauses would be applied operationally within Nunavut's education system? So lukanok ta na lagayak pa kaya namig sa bata. Mata, President Kotierk. Kuya naming iksawawta kuya naming glutas mga apak ko tsakakabin narunang ito ilat angeruti mariklugo Inuit piyun naw tsakalaking mata Kisane Nunavut pekuyangane sakayang itilugo ilanikun marigaryok ti luni ikanayak ti piluaktumi puigo katakong mata tunga vekayakang ningin Nunavut angerutani tay mayman taana pekuyaksak isumagsaksyoti narunay liraktigo narunay tamarikutigo kay pekuyaw iluani adjiging itukun ato jakakluta nunakjoam silakjoa piyun naw tingin ni nung nakakaksimayo piyun naw tingin ni narunay tiarluta amaro mariga pekoyak joa kanatamin narunay arlutigon takwa sangin naksaure kayak tuksaw mata tukisiw mayaw arluti ikanayak tino teman na isumagilaw tavon tavasi vulyo yung isumagilugo kanok atok taw tiyaw na kayang mangan ukaw sa kawag ko ilaw tiya kataw si maniku nasuging isluta Inuit makutingin ni nga si maluta katudya katiging ng mili ni Rio Karuakata taana narunay sisimangman katudya katiging ng men manaw rito takwa pekoyaksat sa kitaw si matilugi gava magkunni nunaring ni ilinnerturere ng mukatimayigara katudya katiging ilo katudya katigilo tigupilirita katiging naktavon kawi magata kigakto ataw sitsay ng men takwa Inuit kigakto tayo nakigatigo tayo may man gava magkutu kisitin na so katakarawakta vo tako ni nga say na kigakto ati katudya katigitalo ta pilire akarawakta isu magibabo ni reugil lutigulo naruna taw tiyak si man nakpan pekuyaw iluani atok taw naksawra kayak tuksaw uvangani koyan naming iksawta Mata,
Mr. Kwasa? Then the mix about King Ligo Kai, Ubani Chauta, Tabana China, Malig Shauko, yes, in it. Down the Nasa 18, I'm 19. Narana Yasimangman. Takwa, Nunarin Ilin Yatulagilo, Ambertako, Kadujakati Coalition. Sunanik. Sangin ang nituniyaw ka na kaharning and so lunar na yaksimang man direct and supervise so wachi kanwa kawisak tilagay ulutiglo tako nga ilin niya tulagay kunni tayo man na inyang nakpan kanukit tuning ilin niya kaya kakayakpan sunaning kawi magiya kakayakpan tako ilin niya tulagay nunaring ni ubalo ni tako kadud sa katigya ko tingin. Tako ni nga tigume kanya kuyak ning aula titiniyak pata. Tukus na kalo palukyak. Tukus na pa iksibata. Kaya na iksibata. Matna, na pekok daw yung tukihingin na pagu nalunayay miyang nakpo. Apakatsakan na tuluang na avit. President Kotierk. Kuya naming iksivauta takwa pekoyak sa min sakisimayavon naisautili 18 19 na lunar sisimatang matakanong araw sa karon na kayang mga ilinaturan ng katimayu yun isumagilutigo adji parungani adjiani nadliani wivi tu katimayagarakun piyun naw takatyang ming mata Aura tiyun na tiyaril luting. Te man na inuy piyaw kutuin ng mayavon. Inuy ukaw singani kigak tuyo kasinar luti katimayararango kataktuno na ring ni piyun na utakaron na luting ayung itong ming mata. Takwa na rin na tavo kiso na yung mga piyun na utin. Na rin ang ito ilin niya kanira kakayak tu kisiyan na kawin mayung ang katudya katihinguyo. Takwa ilin natural ng mukatimayara katudya katingin. Kawi matyatu kisini ilin natitikan na rin na kayang mangata. Pive kang niluang ningin no kina yakaktitaw kaung niluang ningin no. Aura jarwa katang ito. Teman na isumaru tigil lakitabon. Aglad isumaru tigil miyavod. Taan na pekoyak sak 25. Niliro takangin malun ni ilin natural ni iluan ni. Avik tuktaw si mayun. Abik tuktaw si mayun ni auretir juango kataktun. Tayaw si mangimata isumaririr juararu garaktilugin auretir juararu garaktilugin ilin natural ng met. Tay may mata ko asangat tiga kanira kakasugil lakiktabo ilin natural ng mukatimayiraran amaru katudya katigin. Koyan na may iksivauta. Matna. Mr. Kwasa, tayo mga nalawit pakwanik pin. Ni tayo ma atilok kimayo kaon na runidlu pagay waktunik man katimayo bluta. Utsa ko Minister Joanesi? Kuya na may iksivota pagahap titaw ko na kamatan na tusukisiyaw kan na kutuin naksutigo ilin niya ako tiksaliyaw na sibunik sa tinu 2039 mo pang nautibud fulang kayo sakit kayo kama katimayagalano tayo kani titiwak si malo ni magpigak na sa tingin ni 1321 ngutilugi page 13 ang 14 tako na rin na yak si mayut ukaw sila ka ng mut amar daw asingit tiyut daw tayo kwa inutut ukaw sila ka ng may atok daw gumang niyatut pang nagtabut tukasiyo majaw ko jabut tan na ukaw sila ka ng mutuat pang nanginata asingin nit daw rin niya ako tiksanin inutulak tikti yaka sa bigas wak migata amar tabani pa ko jak sa may naroon na yaka siya kan na kung napatan na tutsa daw magpakatimalit tan na makakagak daw lunin angiron na kalakok daw yan na miksi bota Matna, tamat tumingan na lunay ay gabit. Man
President Kotierk, matnaaput katimayubluta tabungaw kadlaga tulawavit unikara tulawavi amalu apaqortartillutallu atuinnautilawavit pianigutikkarnik aqavikkarnaruvit closing comments viviqartilerpagit President Kotierk. Kuyan naming iksivauta, kuyan naming tiakpasi atangitiaktusin. Marigaruktin, tamaw nga tunga subtitaw gama, piviqartitaw lunga. Kauye maniakpusi, matuing nga tiagama. Ilisin nito sa ako matuing nakataktunga, kanok piliri katigikan na rin ng mangata, katudya katigikan na rin ng mangata, inuit kigakto katigun. Ataw si sen nang may piliri dyan kaktugun. O kakan na rumadlunga, uwan ni, pidyo takaklunga tabaningit nga. Takwa o kausiw si mayupi ko yaksak, 25, niliro tao yu 2039 ngurik pa, abatid agaragun, tabaw yun nilaktuk sa umiyunga. Tabaw yun nil si marigarwarlunga, isumaru tigiyaka kinguvaki laktang ilo. Siyang naribagirta ka inuy o kausinga, yagataw kong ilo. Kauye magama inuit ukausinga yagatau pat inuit asiu simayok titu pinaksaura gayaktun. Maanata ko kata inu katitini asiu simayok titu pisun. Nadling nadlakilisong ko yun. Tihume ako magaraksuti makitya ako magaraksuti unong nakpango katawararaksuti Nunavut iluane. Tunya subtitu pisun. Siyang narilugi at suwari yakatan na. Inoy ukausinga anang nangman, pimaryong man, uwanong ito, takakuno nga, kinguvangin nulo, kinguvari latangin nulo. Inoy ukausinga iluy tuterto. Piyong ito titutaw tuktaw yarakang iterto. Atutakang ito titutaw tuktaw yarakang iterto. Ilui turugu ilinar turirinir Nunavut iluana kemeroyaw yareakakto. Takwa gavamak kusakisimayanga ilakunang naraw tara subtilugit namang iterto. Tana unikaryar lune ukaksimayong ukwa kemeruraw ngitavon. Nilirutaw kataksimayo haro inong ningaksimayon. Taime tilugu tunga vitiavaw ngito. Akiw manang min, inong nutunga vekaktumin, inuy ukausinga nitunga vekaktumin, akik sinasugi akagarwak tugun. Tavaw yun nilang migata. Taan na rin ikaititi yung madlungan Nunavut akasuraktun. Maanaw rin akago 26 ngurang mata ang irutaw taan na atiliyok tawaraw tiligo. Ila ko nga yung 4 sakititilaw to Nunavut me. Marigariok ving mi sakititilaw to. Gavama may sakititilaw to. Inong ni pimariw usugiyari marigariok gavama kullo. Inoy tema na upiri yakarasuktun. Neriugi yakarasuktun. Uvan ni neriuktun. Nirwataw jutigi yara. Ilisin ni neriuktun. Nirwataw jutigi yasi. Isu magsaksiw terner po sa kano. Piu yumin. Sivuriyo kasugluta, hinguvatin no, akik switaw ng mangata. Kauye magasin Nunavut udlunga, July 9. Titak kamin, naksiw jilaw kama, innang no. 17 ukiyo kaktuno ungatanullo. Apirilugin, arago 25, piyaril simarirtilugo, anigor simarirtilugo, angirtawrortilugo, kano tawtuga kakpisi. Kano akiya kanira kakpanunavun. Teman na piu si karaw ng mata ay vayiro tinunavut akasuktun. Innang nakawin na sukluti pisumin. Tau tuga kang mangan. Ataw si kurung me ajihing tunyo kaktaw nagsiyo jivyo katak si magama. Innang ni agang minuti tirakta mining. Ilang iping naktuk John Maria Adrin. Ataw si ukarimapid lagu magako. Tana ro aktuana kadlakit ni uvanno kauye matiarako. Tana titirakto vina. Agang mino titirakto. Ima titirakto. Atangik lutin kiu yun nangitak ka. Tekwa ilinero tiksanik
kati makataktuaron ilaliw jogo yun nang imata akviane tu sarvitiava ko yakataktuaron manari take kunanga nukarama anak saktu timit anak saktu tikarin nangmon tava etini ukiurin tamani tunni laktu garwa isumaru tigiyanga ilin naktu rina anak saktu tikarami ilaw katakun tigiyanga Kisiane pemmareu yang ilinnya rotik se inuit pekusingin tunga bekara kanglingin isu magilavun sivuri lautavun kisumi pinasuraw mangan isu magilavun kinguvari lautavun kisumi kimay vigilang mga tigun pasi yak sauri laktigo piungit me kimay gutta ko yan namin matna ni ka tu law bit tamalu titakati gulu titakalaw matatunga bikut matna aluki President Kotierk tay mama na no kangalaw kang na after 10 minute amma ukwa ilina tu la katudja katigingit pigyak ti chinya sutik no kangani kupta matna